Te whakarau, koera te ingoa hou mō ngā iwi e noho ana ki raro i te pou a Haokai. He ingoa tērā i whakaro hia ake kia pai ai tā aua iwi kōkiri i wā rātou take tiriti o Waitangi ki mua i te aroaro o te karauna. O tira kia tau ai hoki te puehu, kua roa nei e koro mio ana i Wainganui i a rātou. He ingoa hou he kai whiriwhiri hou kua tīmata ki te kawe i ngā take a te kāhui kaitono a te whakarau. E kitiro atu mātou mō te tahi huarahi hou ka putu mai tērā whakaro me kōrero atu ki a Michael Cullen ka whakaia ia. Ko te aitanga a mahaki, ngā riki kai pūtahi, te whānau a kai, te whānau a wīpere, me te whānau a rangi whakataitaia, te kāhui kaitono kei raro i a te whakarau. Te pirangi mātou ki te whakahoki atu ki te kāwana, ki te kōrero atu mō te AIP, the Agreement in Principle. Ko te me kare mātou e whakaia ngā mahi katoa i roto tērā kāwe nasa. Kua hua ke e nei kōkiritanga hou i ngā tohu atu Koroerangi Morgan, te kai hautū matua i ngā rawa kreme a Waikato Tainui. Hei tā Owen Lloyd, kua huri rātou ki te whai i te ara whakatau kreme, kua oti ke i a Tainui te takahi, mei kore pea he hua ka puta mā rātou. Tino pai a tuku ki te whakamārama ki a mātou e ki ana the real world. Ko kite ai ngā piki me ngā heke, ara ka takoto i mua i a mātou ka whakaia mātou. Hei tērā wiki ka huitahi a te whakarau me Michael Cullen, hei whakatakoto i a rātou whakahe, me te kimi i te ara e kōkiri whakamua e ki te aroaro o te karauna. Irina Smith, Te Karere.